Najava o mogućnosti otvaranja glavnog mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici otvorila je novu zebnju kosovskih Srba. Tim povodom predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavljuje da će uputiti pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu sa molbom da do toga ne dođe. A iz Brisela poruka da je stav Unije da most na Ibru treba da služi svim zajednicama. Dok se Srbi sa Kosova i Metohije i Beograd protive otvaranju mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici i ističu da bi to ugrozilo bezbednost srpskog naroda na severu pokrajine, iz Brisela poručuju da je Unija uradila procenu i da traži, kako navode, efikasnu koordinaciju i konsultacije između nadležnih opština i institucija na centralnom nivou. Most mora da povezuje, a ono što smo tražili jeste i da kosovska policija mora da osigura bezbednost svih zajednica u skladu sa demokratskim ljudskim pravima i principima vladavine prava, kako bi se svi osjećali bezbedno. Za predsjednika Srbije to je sramota i razočaranje. Pokazuje da Zapad ne zanima položaj Srba na Kosovu i Metohiji i da na silu gura nezavisnost takozvanog Kosova. To oko mosta na Ibru nikada nije bilo moguće da se dozvoli bez saglasnosti srpskih gradonačelnika na severu, posebno srpskog gradonačelnika Severne Mitrovice. Danas mogu i to. I to radi Turčin, komandant KFOR-a. Ja ću uskoro da pišem Marku Ruteu i ne verujem da će se oglasiti na moje pismo i da će prihvatiti moju molbu da se to ne čini. Ja ću to danas ili sutra da mu pošaljem kao pismo. Predsjednik kaže i da dešavanja na Kosovu i Metohiji govore da je nervoza ušla u redove Zapada, da ne znaju kako da primoraju Srbiju da prihvati nezavisno Kosovo. Beograd će i dalje, koliko može, na svaki način pomagati našem narodu u južnoj pokrajini, kaže Vučić.